بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نكاس أول من دوس كلك التوحيد كلاس چٹھی مدکنڈال مفوغ كتاب التوحيد كشرحها باقي هوري فداولة كاير قلقل من ميري مفاشني فهم قلقل من واحدك فواني مفوتك فانساس فصنا بابو گئی لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الله کے وجوہ فلو میدوری کو دنواگے نوانے سورگے نونگے ہنتنے ای دنیاوی کنکن ای دنو مبرے ما متیوری ذات فل اکلانگ ذات فل ہم اکلانگ وجوہ فل اداگیں اکلانگ وجوہ فل میدوری کو دنوے کم گوانما ای دنو وانجینی سورگے دیو مٹکا دنو مکش ادی سیدھا کو سورگ دننے و نوتا سورگیا میہا گیک کو دے کنت تکائی سورگین گیک کو دے کنت تکائی نرکہ میہا سلام کو دے کنت تک فہی کو دے منگے دی اللہ کو وجہ فل ادا گن دننے وے سورگیائی سورگے گیک کو دے میہا کمے ادی نرکان درکرمائی نرکہ میہا گیک کو دے میہا کم کو رکھا تیرے امک اللہ کے وجہ فل اداگیں ادوین اینوں کمے دنیاوی کمے الگون میں ادیگے نوانے کلانگ وجہ فل میدوری کوش میرے الگون واحد کے بابا کی فوتو کے فنساس ہوانا بابی باب ما جاء فی اللو ای نامکیو مگے واحد کا ننگیں باب نامکیو توحیدو کے تیرے گا algon men ke horiha kame qada qadar imamu algon dimawa horiha kame Allah wakil kur ekalang nimme maruh mi tawhid ke baata tere ghimene kam ekalang niyaful ruhmaki iman kam ke tere ghimene kam em nama beenun kurum ke buri tawhida fushura kantatek algon me aqida khilafwa kantatteke algon me nama beenun kurumuga by far beenun kore em nama beenun kurun huddawa gotai nama beenun kurun tauhida fushwara goy algon me wajhe das kore algon me wahaka ga waragina beenun kora chek mi lafzak mi bab ko furtaman genno afani sateka fansas hasrawna ayen ali imran suratuge mi ayate ki digo ayate henne me sayatuga میں مرادو میں بابو کے سرخیہ گلے بیعتے مصنف رحمہ اللہ کے نوافو بدارو وقول اللہ تعالی یقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا ابامے بڑتے تممن انگرامے نکتمگا اختیار وانما ما قتلنا ها هنا आहार में मितनों का गातुलुए के नुदिया है मितांगा में इशारा कुर्बानी ओह दंगुरा में हादिसा ए ओह दंगुरा में मुनाफिकुं बुनबंदिया बाय वाहकत अदि बदरु हंगुरा में कि फुर्तम हंगुरा में कम गायफा बदरु हंगुरा में का मुलिमस्ती भी ईमान तक़वा का अहलुल निफाक़ु अहलुरिंग वाके आसफेंडे एनस बदुर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदुर फहोगा उहुद हंगुरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकमोडा गन्नो अस्हाबे को ना मशवरा कुरफ bay beefulunge rayaki madina ge terega anguram kuref anabba beekalunge rayaki madina in beero nik moda ge madina ge rabbero ge anguram kuref khaso ko zuwanun ikhtiyar kurebe rayaki madina in beero ge anguram nabi sallallahu alaihi wasallam ge khiyal ful huri madina ge terega emena kurimadilu enname se kefano nimmevi
مشورة كره مفهوغا جينا زوانو ادي خاصة بدر هنغرام کا بار وڑا نوگننے بیکلون تبئی ور جوشا فوري الله کا مغوا جهاد کے مقام کے بیفلون کے قربان دکان مقام کے انتظار کا تب اما بدر هنغرام ایکفا نکمڑا گتی هنغرام کرو مقصد گنو اما هنغرام ایک انگ وڑا نوگنواتی اصحاب ایکلون ترے بیکل نکمڑا نوگنا ادي هتيار سبب وتو انك هنغرام قرن مدوري وكي حساب فهم هنغرام هنگا ديا ما بيكلون اميدك فاوتي افد مقام امه الناس بدلوان اما بيكلون وشنو هوري بير مدينه كر بير نيكمه لشكر بدركو نبي صلى الله عليه وسلم بيفلون غرايو قبول كرف ادي كده فان غرايو دو كربا بيفلون نايكو نيكمودا كنو نيمي نبي صلى الله عليه وسلم مدينه کے تیرے ہنگرام کرو نيمه سوبکی لشکر کیتم بوڑویس رشے گیترے لشکر ودجکم گوانما لشکر ودوینی ایکی ایکی ہمہم گولی تکای ہمہم مگو تکای کدی کوئی تندر ہم کدی کوئی تندر لشکر ودگنے گندیا میں لشکر ور کودیوان گروپوان ایسا فرین لشکرو کے بابوکن گلیگس එබ්බේ කණපේක ගුළුම් කෙඬි රෂුමීදා රටග්ගදව උසූලුම් එහන් ගුරාමයක මදීනාගේ කොටකුදින්න අංගොන්නස් බෑරුවේ හිසබතියස් ඒ යමිහුන්න එහෙන් ගොත නෙතිය ගලුම්බ සමලා දෙවෙන රතුතරේ ගෙන් ගුලේ එනස් ලෂ්කරේ ගොත ෆාලකු ෆෙන්න මුරජියා එමිහුන්ගේ බෑබෝකමයි ගුළුම්බස් පොඩුවාන නෝ සේකේෆා නික්මෝඩා ගනු නිම්මෙයි ෆහුම් එබේ කලුන් ඇස් තෙන්නවි කදේක ෆානුක නිම්මෙව අමරු කුරබ්බාර තිමොන්නමෙන් ගරාවි අඹරා ගෙනස්සාන වශයෙන්ම සේකේෆාන දිස්කුරේ රසූල් බේකන්නකි හංගුරාමෑග හෙදුන් එළොම ෆෝගදින් ඒ හෙදුන් බාලා වෙන්නෝනේ අල්ලාහ් එකමක ෆයිසලා නොකරවස් වකි ගොතක මිහා හිසාබුන් මුනාෆිකුන්ගේ දවරු ෆෙෂුන් අබ්දුල්ලාහ් බින් උබයි බින් සලූල් මදීනාගේ මුනාෆිකුන්ගේ වෙරියයි ඒනාකි බුනවේ ගොතක නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මදීනායෙන් හිජර වඩාතුම කුරීග මදීනාගේ වෙරිකම් දිනුම ඉක්තියාර කුරේ ෆාමි तारीखी खबर तो गैसवे एनागे बोलुगा आलाने ताजुस तैयार कुरैफा मदीना के वेरिकल लिबेंगे मिहेने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजर वडागति मदीना के वेरियकी एक एफानुकं एलान वेगेंदी ए वेरिकं एना तुं गेल्लिगेंदी एमे हसदा के सबु मूली हयातु का इस्लाम दीन हसद वेरि गुतुगा एना वेगेंदी अदि निफाकुगे मै तंबुकम गवेगेंदिय एना एम मेहसाम फेरिගෙන් एना बुणमुंदिय तिमन्नमें गराया तिमन्नमें बोडति मिहु कमोशिगम वा मिहु गराया दुको जुवानु गराया तबावेගෙන් එක එෆානු නිකුන්න නිම්මෙවි එහිම තිමන්නමෙන් නුදාන ලෂ්කර වකි හිසාබකම් फेरिගෙන් එනේ තබාවි බය ලෂ්කරම් වකිවෙගෙන් ඇස් එහෙම අනෙබ්බේ को निकुमती දෙම්මි ශකුවාත මේන නැව නිකුති මෙහෙම විශ්තු මේරි ලෞකාන ලනා මිනල් අම්රි ෂයිඋ මා කුතිල්නා හා හුනා තිමම් මෙන්න එව්වස් කාල ඉක්තියාරේ හංගුරාමක නිකුතුමායි නිකුම ගව නම තිමම් මෙන් ගතුලෙන් නොවි හිමිතාග තිබෙගෙන එක මානේ තිමන්න මෙන්න හංගුරාම නොනිකුති නොයිකුෙන් නම ගතුලෙන් නොවන් තිමන්න මෙන් රරුග තිමන්න ගම්මිදරින් ගාතුක තිබිනම තිමන්න මෙන් ගතුලෙන් නොවි හේ එම නම මිතාමෙ බේනු කුරාන يقولون لو كان من الامر شيء ما قتلنا ها هنا قران الله تعالى جواب دوا اي ابامهم के गेतकुवा කොම්මතාව के ابامهم තිබිකම ගවි නමස් ए मारु එමිහුන කණ්ඩලිෆා හුරි සරහද්දන් එමිහුන් ෆාලොව නිකුන්නාන ඒ මරකි නිකුදස් දුනිකුදස් කොම්මතාව තිබ්බස් ඉස්කුරේ ෆස්කුරේ වෙච්චෙන්නෝ එහෙම එමිහුන් එබේනම් කුරි නමය මිතාන් කුර්ආනක ඉන්කාර කරා قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم كليفان ودال واش تبامهم گتوگا ویکم گا وینمس එබේග මච්ච මරුන් අල්ලාහ් ලිව්වාෆා මිස්මිහුන් ඒ මරු මට්ටක අල්ලාහ් කඩාලුවාෆා තන්තනන් එමිහුන් නිකුම ෆාලොවි එන මරුවන් කනලේ ෆවති වකි බිමෙන් වකි සරහද්දේක වකි තනෙක්ක කම ගවනම
khanguramen nogos geega fila tibbas marwa gadege tana gera nikonna ei teneka marwan kan alwa hojje ehmeba eiki filere kamennun algon mennak algon bune genwan meenak mehem weena mehene nowi he no maazi ve gosfawa kamek ei hisabun nimaffoga den algon men ekam ga nama beenun kurun ei Allah ge nimmewma fushwarakam ebe shalega egota nam bunun ei algon menna hudduge kamennun ei Allah ge niyaful ekalange qada qadar egota wani eka nimif dengenna fani surat al-imran satek fastro sabwana ei alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu ebamihun akhunna buni duwo ek manaki nifaq ahulwari emihun bunye law ata'una ma qutilu emihun aharmanna tabawena emihun maren nuwihe ek manaki aharmen miti bogotan guramen nunikume rashubari chettibi nama nabi aslam fara nikum wadagen eruge kayfana kan nunikun namaka maren nuwihe nunge aharam bashagen nunikume tibina maren nuwihe nun e mitangas naw beenun ko fewan قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين كليفان ودار واشي تبا ميهونغي نفسكم مرو نيكن دركو بلار ہے تبا ميهون نكي تدورين كم غوانا منك تبا ميهون تبنا بهوغا تدورين كم غوانا مرونو تبا ميهون نيكن هفات بلاش ايغوتن هفت كوننها مروا متن نغس تبا ميهون تابدس فيلا اي ميهون نبينگه meenatana kan nikotima kan marwoni meenakama kurima kan marwoni agora medyama kan marwoni emmejam ekam nokon ma hentibe men mula atugas em file ko vejjam em file hileten odan eme onnikam tibalash ena sehena non ekam waniki Allah subhanahu wa ta'ala ekalage niyafulu ga ekgota ekam hengam dana effoga den algon men huddwegen wa kamen non nama beenun kurmaki kuri gaayatu ga badru hangurama ge hadsato waakis bayan kura vei tefne godan siratu kiyayda fa kiyaf wane me asabe kalunna hangurama kuri ge befunna avahar ful lepponga kama Allah subhanahu wa ta'ala be fulunna hingama jesso mattaka adi hangurama ge sabit kan dev mattaka be be kodala timanna men wakisa baku hangurama feshu kuri ge nidiyas jei miyunge dattolitanga asti memati ge jei fe kandiya anji vettuni nagarwanekka vet edaraje Allah subhanahu wa ta'ala ඊමානු ගහුලුවරන් නිදි ජෙස්සෙයි හිංගම ජෙස්සෝමයි හිෆසේ කමයි අමාංකන් අදි හංගොරාම කුරුමති මට්ටක බාර දෙව මට්ටක අල්ලාහ් තාලා බදුර හංගොරාමක එමිහුන්නගේ නිදි ජෙස්සේ එයි එකලං හදරත් ලෙවි නියමතේ ගොතු එබ්බේක නිදි ජෙස්සවා කුර්ආන් අල්ලාහ් තාලා බයන් කුරාෆේ ආයන් අවුමෙන් කියන මුහිම කන්නේ මේ ආයත් තුවා දක්කරු ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إبّيك الله سبحانه وتعالى الندي إكلاق لفيرك يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أنا إبّيكم الله مدغا نباهي كرنتن إبامي هنگ هتغا وسواستك إكنك أنا مندي إبّيك هنگ مجسوين الله رحمن إبّيك وهم مندير أنا إبّيك وني شكتك شبهاتك قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الله مدغا نباهي كرنتك إبّيك يكر جاهلي زمان ميونغ يكر ميها قرامتوك ميونغ حالته يقولون هل لنا من الأمر من شيء من بنت من ابن ميغا اختيار سلام مغمغ قل إن الأمر كله لله قال يفان ودار واش هريا كم بني الله ابس كم كده يفان اسم الكوغنوي يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك එමියුගේ නෆ්සුතෝගා ෆොරුවාෆයි බහුට්ටේ කදේක පාන එමියුම් ෆාවුන් නුකුරා කීතෙම කල වංගනාකෆ් මකරා අයිලත තෆාතුකං قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا إمين بولا تمام نميكم أمرك اختيارهم نما تمام نميتانك قتلوا الندياه قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم كذلك فان ودال واشي تبامهم جيتريغ تبكم غوينمس ابيك مچ مر الله ليوافا مسميو اي مروان تنتنا فالو غتيسكن كشور وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ميكن එකලංග කණ්ඩාලු වාෆෝනි තිබෑමිහුන්ගේ හිත්තෝගාවා කංකං
imtihanu korumattak tibamen imtihanu korwa tibamen hittoga wa kankan ekalaange denewodege to balla wodege to mattak imtihanu tere himene kan wallahu alimun bidati sudur allah hittoga forwafa kantan mola denewodege wa askalanke එම නම බේණු කුර මේ මිතාංගා මොරාදකි එබ්බ සාලේ කලකොන් මෙන් කුරින් වෙනි මිෆා වකමක එකමකි එකම් මීනහ මීනක වීනම එනකම නුවානේ ඒකත බුණුන් එයි තවහීදා ෆුෂවරක් එෆ මුසනිබ් රහිමහුල්ලාහ ගෙන්නාෆුන බාබුගා වාරද ෆාවා සීදා හදීස් එයි විදාර වෆි الصحيح නබි හුරයිරා රදියල්ලාහු අන්හු අන්න රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي متاغا مي حديث کے باغ نسوانی اس حديث کے فريما عبارت کی المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف වරුගද මුමිනා බලිකෂි මුමිනක බොරේ අල්ලාහ්ගේ හදරතුගා හේකම් බොඩේ hashiganda gotum bes adi azumu gotum bes imankam gotum yaqeen gotum bes huriya gotum bes warugada mu'minaku balikashi mihekam wor hekam bod ei shari wajib tak rakkaatirum gas enega sihhi halata enega azum warugada on ei enekam ga demi hor muga sawbe embima al mu'minu al qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'min al dhaif warugada mu'mina hekam bode balikashi mu'minaka bor Allah hadrat den hadith kore wa fi kullin khair komme mihegge wes hewkom ve egmane komme mu'minek ga wes iman ga ahulu veriya hewkom hunna nisbatun ebbe kanebbe ka midenne vi baru kumach tafatu yes iman ga ahulu verin ga hewkom ve den hadis kor ihris ala ma yanfauka tibaya labaya manfa kura kantattu ga kuriya radash mane ki ekankan hasil kurmatta ka gadala mase kurash dunyavi gotun ukhravi gotun timaya labaya manfa libene kamak fenna kamegga wajjiyam ekamen hasilu kurmattaka eonna sharai usulok hamatogumatin gadala amase kurash adi hadis kore wala ta'jiz adi tiba findin wash tiba nukulun tre nuwash ay riwayat wala ta'jizan tiba nukulun tre nuwahu shikame mane ki findin wash hatiyar nubattash tibanne ka nuwane kiyama huttanulas masek kora gadala masek kora ekan hasiya kurmattake wasilette beenuko duniyavi gotu ukhravi gotu manfa kora kantatto gadala masek kora den hadis kore wasta'in bil adi ekuri hadis kore wasta'in billahi adi Allah hadratu waaggedesh gadala masek kora ekan hasiya kurmattaka asbab to gaifage Allah hadratu waaggan edigen kuriyat dashe findin was ukulun tenuwas egotan ena masek koramun daniko dunyavi asbab to gaifaage dunyavi gotum faada wakanta ukhravi gotum faada wakanta hasil kurmattaka masek koram Allah gadrotum waagga edemun daniko fa in asabaka shay'un den enayak kamem misalaka dimavi fala taqul ehsam ferige ena nubunash ena musibat jawni ena burokanta nuwi wata ena kummeskama gellume dimavi hingamanu jekamen ene dimawe ene kurangulu masekkadu dimawe jeyam fala taqul nubunashe law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha timanna miveni eveni hen hedi nama miveni eveni hen vihe timanna meenakame mihen hedina wanake mehene nuihe ehen nubunash walakin qul ene ko bunashe qaddara Allah wa ma sha'a fa'al Allah ge niya ekalaange kandalu wafe gotemi egotam mika hinga diye ei hinga diyetan awmonna fenich emma jehsam ferigen den nubunashe miveni eveni kame mihen nukurime mihen vi miveni eveni kame mihen kur nama mihen menne nuwihe egotam nama nokiyas bonashe mihen qaddara Allah wa ma sha'a fa'al Allah niya kurwa fe gotei ekalaange niya kurabi gote ekalaange kan kurwiye فإن لو تفتح عمل الشيطان يعني هم كشر نما أي شيطان آگے مگ فائی کراج شيطان آگے مگ ہلواج یہ صحیح مسلم کے روایت می حقیقت کا قضا قدر امام تیرے کی میرے ورم مهم اساس اگو من تیرے میون کیوے گن تو گنفار دیرون
dariyaku marui mudelen halakui bodu musibat jehuni ma algon hitan garani daribul hospital gende laswe gende ene hevi une deva farwa nu deuni une meena doctor kenata gaddiena mene hidina meene hidina mene nui he tiwanda farwa kuda kamunne me mengos baaw recchena hitan gara maayus enaga nafsas malame kuran ekam kame venimidiyama den ekan ehen gotaka timanna kura kamakum vi kamuga waane kamuga beenu kurun e mulin goe esa bakan goti nimifa algon men vistan jeri mustaqbal amed faiti kamaka med hitamako vistum kuran faada nona e ekan ehen gotaka badle noa yagonam bonam vi gadala mase kuram vi nangalogen haase kurmattak allah tum waagge demvi ehen usam gos musibat jejjam dembonage noana biyene evenien muhedno mehne nuwi ei shaytana ga mag fay kurach qada qadara nuruhum ge tinega himene kam egote ekam beenu kuro en bas mustaqbal algon mem visna kam goana mehem bonaida misalaka demmi fada fursate libuniya gote libunu nama timanna meveni evenihen hadana me allah irat kuref ඒ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකේ ෆානෝ හජ්ජ වඩාගෙන් ෆාරෝග ඉහ්රාම් බන්නවාෆ එකේ ෆානෝ හදිය හිප්පාගෙන් වඩාගෙන් නෙවි මදිය මක්කාය මදීනාන් හදිය කත්තම් වේගෙන් ජමලාච්චි හිප්පාගෙන් වඩාන්නේ එම හරම්ගේ බේරුම් හදිය හිප්පාගෙන් වඩා ගන්නවා හාජිය කන්නොත් වඩා ගන්න බේෆුලක හුද්දේ නවානේ ඉහ්රාම් කඩාක්ෂ එන හජ්ජුවානි qiranක මගු tamattu mawkunu ema asabe kan amuru kurbe ke faanu e umra ihram kan mafoga e waki umra ekam gahada fahun anek hajjen ihram ban ekam eke faanu ekam nukurabe gote eke faanu hadu ippang wadanne ekam hadis kurbi an denganna kuriya mustaqbalu ga mehen dimawajjikam gaanama timan kale faanu umra egotan haddawa ihram kan kanubwi muhe ei mustaqbala hem algon maazin ibrahim hasil koffa bonan jeni den bika kam dimaji rad kure mehmen hadaname mene fursel libeja mehmen hadaname egota mustaqbalan algon kanka ummid kure idan enas kame venimidiyama den ekawa meduga mehmen hedinama ehenne nuihe ehen hedinama mehem wihe nigota kiyage nama beenu kurmaki allah ga niyafula qadara fushwarakam tauhid fushwarakam allah ga niyafula algon ruhenje ei imanu ga ahulwarenge sifa ki ketterivon allah subhanahu wa ta'ala jessevi komme musibatak kit qur'an allah subhanahu wa ta'ala hi qur'afani ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha evs nafsaka bimuga je evs musibat duniya ga agum hayat dima kom musibat evs ei algon mege nafs je balimadu kame ka dehen kame kam ga wi names komme kama kiwes illa fi kitabin min qabli an nabra'aha ekankan duniyege hadisata hingumuge kuriga lawul mahfuduga allah taala liwwafa kankame emvima algon men qabul kuramwi ekan egote lifa ekkamekan ei den ekamen algomna ka badlen nukurwenek ekama kagum hitamu kurmennek inna dhalika ala allah yasir ekan hama kashurun allah fasehwegembe likaila ta'saw ala ma fatakum ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور egoта ekalaang nimma fawani faitu wajje kamakamu tibamehum mayus numattake ikaila tasaw ala ma fatakum tibamehum faitu wajje kamakamu bi wajje kamakamu duga tibamehum ummidu kandala mayus numattake ena kiya hingama jehena egota ena akida horejje kamwana ei timange atun gendawan allah nimma fa dariyek ei timange atun gendawan allah kanda alwa fa mudalek ekama kare algon menge evs kala shakuwa goge nuwane ei algon mennange ikhtiyar go ekkam gawa namata algon men wekkam nokurwegen algon metum biwegen diyama ekkuma derawan jen ekan goti nimigos eba qur'an allah bayan kurafani ekan ekalang egota nimma fewani faitu wajje kamaka medu tibame mayuswa hiddati wegen ekamuga tibame nolu mattak hama hem anekolo wala tafrahu bima ataakum tibame nan allah devvi mudala meduga takiccha meduga ufawe ekamugo macce bodas nu mattake ei maadama sekkala mudagon allah gendawafa
මාදමාවස් එකලාංග දෙවි ජාහායි මන්සිබායි මකාමයි වසීෆා එකලාංග උෆුල්ලාෆා නේග මච්චතිමා බොඩාවේ කිබරවරිවෙ ඒ මුදලුගු මච්චතිමා යකීමා මතිවරි මිහෙක්කම ගදකි ඒනාගේ සයිසා ෆෙම්බර ඔලි දුනියේග ඉන්සානා ඒ අල්ලාහ්ගේ අලක්කම ගහඳාන් නැති ගොස් දා හිසාව මෙදී ඒනා ලිබුන එච්චෙක සම එකමකව සේන උෆා කුර්මෙන් එක්කන් ඒ දරජාගේ එකතක් අල්ලාහ් දෙවි එච්චෙක්කම ගානම එකලාංගෙන් අලුවති උමට්ටක ඉතුරු කුරේ ඔක්කම එන කුරම්වි ei mudamil devvima e ginakuram wegen ena bondikoggen hutta e mudalun sodagannu kure ulenikon e mudalun hedanu kure ulenikon e mudalun hajjai umranu we ulenikon e mudalun timaage muslimu okhegge haaje fudda anude ulenikon gendawa fan gendayima den ena hitama koppuna gennuwan timanna minen edunnama aadalangal ekun enaka faada nukura ehemai libifawa hves ඒච්ච තිබන්න ගතුම් ෆිලාගෙන් නුදානකම මෙදුගා ඒ බොඩායි ෆඛුරරුම වෙස්නික්කමයි ෆායිතු එජ්ජකා මෙදුගා හිද්දතිම වෙස්නික්ක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කන අලවාෆනේ මේ උසූලගේ දශ ඒෆ අල්ලාහ් අංගවනි වල්ලාහු ලා යුහිබ්බු කුල්ල මුඛ්තාලින් ෆඛුර් ඒකලාංගේ බොඩාවා කිබුර වරිවා එවස් මිහෙද ඒකලාංගේ ලෝභය ඕඩේ නුගන්නවත් ඒකලාංගේ දෙවි මුදලා මෙදුගා ෆඛුරේ බොඩා වරිවේ තිමාගේ මුස්සතිකමයි ජාහායි මන්සිබයි මකාම අනිකාගේ මච්චක් ගදවේ ගන්න මිහුන් දෙක අල්ලාහ් ලෝභය ඕඩේ නුගන්නවා අයින් කොම්ම එච්ච කිවස් හැම ෆිසාරය අවහ ෆිලා නැති හිඟා දානෙච්ච Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kiban riwaya fa bidalawi as-sabr min al-iman bi manzilati ar-ra's min al-jasad ketterikange iman kamuga ketterikamuge maqamaki hashiganduga boluge maqam bonatiya hariganduge bermen nonna हम एक होता ईमान कमुके बेन में ईमान कमुके फायदा है नुकुराने केतरी का नतीजे का ये दुनिया के बाहर मुसीबत है जे अल्लाह के निया फलो के तेरे का अगर में बेन फुरुंग हिद्दती वाकिद में बाहर कंतत तक है कुर्मत लांचे ये इम्तिहान अल्लाह में जस्सन तिबे वन फनिवड़ा करने वाले कलाम के लोबे वडिगे आलोन जिससे इम्तिहान तो माँ बोलो अल्लाह आलम में इम्तिहान नुकुरब बाश होगा इम्तिहान को आदि इम्तिहान कुरब भी है कम को साबित कम वस्ते बाश इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीफान इल्लालून दरिया को नुली बिगेन दुआ कुरब वीमा दरिया को दिव्वा वाफा देंग अमर कुरब दरिफुल अल्लाह टका कुर्बान कुरब ei bodite imtihanu dekame huriya echchege vefun kaamyab hodde adi kowadu ismail alayhis salam ekani saharegga bappayegge ehitirikam neti usule gutum balafe bodu yani bappaya baddaluima bappa devvi khabaraki allah subhanahu wa ta'ala timan kadeg faane amur kurabbe inni ara fil manami anni azbahuka fanzuru madha tara timan kadeg faana hufenu ga feni wada gannave kadeg faano qatulu kurabati allah qurban kurabati kubahe kadeg faano waraya kimi kamamadu hige to vidalo ya abati fa'al ma tu'mar e bappa fulan amur kurabbe kantak tanfis kurawash satajiduni insha allah min as-sabirin Allah irada kurabbiya ketterin kam gawati bappa fulati man kadai fan fenwada annawa kathilum kam guys Allah amuru fulan ebbes kala hibburakam nudakka ei imtihanak emme furto maqam gebbe shakwa nukuram ebbes bawate ke shakwa adi rangala visnala fecche punane vesno ga wagutun jawab debe Allah amuru fulan jakuram adi kobato dariyagu इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरिकले के शौगोरिकम का दरिकल के दुआ कुरवीमा ए दरिकल को अल्लाह सुब्हानहु व तआला दिव्वा दिव मफोगा तुप्पुळे रुगा दरिकल उन्न आयको मम्मा फुलुगेन को सहारा एक एव्वस मिये गुणेक तनेग फेनेव्वस मेवा एक गहेव्वस नित्तांग अल्लाह तआला लव्वन अमर कुरवीमा हम एकला कुड़ तुप्पुळ दरिकल उन्न मामिया गेन गोसमे सहारा गस लव्वा वडने इम्तिहान एबे कोन जे इम्तिहान हेमुली दुनिया के मुली हया में गने कोचे के मच्छत ए इम्तिहान को मच्छ कुम्मे कमका मधु सागुन में दुनिया के हयात के विस्तन चेन इम्तिहान को नजरिया है मुदलें हलाकुस दरिया का गेल में सागुन में हट्ट गेल में लिबनस कुम्मे कमके इम्तिहान अलगुन में एकमगा बुननी कुम बहेत्तो अलगुन में देकेनी को नजरिया अलगुन में हितंगा ने को गच्छतो अलगुन में विष्णु हुन्ननि कीनेत्तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इम्तिहान करवन एकलांग दरोड गन्නවා मा कुरीगा सागुन में कंका हुन्नाන වෙන්න වෙස अलगुन में मच्छ ಹುಜ್ಜೆ ಕಲಾಂಗ ಕಾಯಂ ಕುರ್ಬನ್ ಕಿಯಾಮತ್ ಅಗುಮನ ದಕ್ಕಾನ ಬಹನಾಯ ನೋನಾಣೆರ ಕಂಕನ್ ದಕ್ಕವ ಏಕಂ ಕಂಕಮ ವೀಗವೆ ಸೇನೆ ಫೆನಿಕಾ ಶೋರ್ವೆಗೆ ದಾಣೆಮ
අලීක් ෆාන විදාලවනේ ඊමාන් කමුගා බොලුගේ මකාම් ඒ අලගොන් මෙන් හෂිගණුගා බොලුගේ මකාම් ඒ ඊමාන් කමුගා කෙත්තරිකමුගේ මකාම් ඒක মানে කෙත්තරිකන්න තියම් ඊමාන් කම නොන්නානේ ඒ අල්ලාහගේ නියාෆල නුරේ කොම් වෙජ්ජම් ඒ සම්පෙරිගෙන් ඒනාගේ ඊමාන් කම අල්ලාහ මදු නැති එකලා අල්ලාහ කතර ඒනාගේ රුහුන් එක්කම ගවානම් මියා ඉස්සබ අලගොන් මෙරේ ෆිලා කුරුකොල්ලානේ අදිස්මි බාබුගා كتركوا بيغتون ادي نفاق اهل ورنا بيغتون دكهوري باي واغتي بوري هذا وسبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.